Pass ieħor importanti għas-settur finanzjarju f'pajjiżna. Hekk kif it-tlieta filgħodu l-Borża ta' Malta u l-kumpanija Binance iffirmaw ftehim li se jwassal biex il-kumpanija tkun tista' tipparteċipa fis-suq Malti. Iċ-Chairman tal-Borża ta' Malta, Joe Portelli, iddeskriva dan il-pass bħala wieħed importanti ħafna. Qal li dan il-pass qed isir b'turija ta' appoġġ għal miżuri li qed jieħu l-Gvern Malti f'dan il-qasam. Is-Sur Portelli żied jgħid li dan huwa t-tielet ftehim li ffirmat il-Borża ta' Malta ma' kumpaniji tal-blockchain. Saħaq li Malta hija l-aktar pajjiż avvanzat f'dan ir-rigward, hekk kif din il-ġimgħa stess il-Borża ta' New York għadha kemm iffirmat l-ewwel ftehim tagħha ta' dan it-tip. Fi kliemu, dan juri li Malta tinsab aktar avvanzata minn pajjiżi ħafna akbar minnha. In essence, what we're doing is we're signing an MOU with the world's largest cryptocurrency exchange. I'm very proud of the fact that this is the third cryptocurrency MOU which we've signed. In essence, what we're doing is we're saying that we agree with the Maltese government stance that blockchain is the future and technology is the future of our country. And may I add that the New York Stock Exchange only a week or two ago announced that they're also getting into the cryptocurrency space. So we've got good company following our lead. Il-Chief Financial Officer ta' Binance, Wei Zhu, qal li l-kumpanija Binance hija l-ikbar waħda fid-dinja f'dan is-settur, b'miljuni ta' atti ta' kummerċ kuljum. Dan waqt li ddeskriva lil Malta bħala l-post naturali għal kumpaniji tal-blockchain u l-kripto. Binance is the world's largest crypto exchange. We have built an ecosystem that we hope to increase the world's adoption of cryptocurrencies. And we've been in Malta since April of this year. And we look to further our presence here in building up our exchange operations as well as the joint venture that we have executed with Malta Stock Exchange. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-Gvern Malti mhu jitlef l-ebda opportunità biex iġib l-investiment lejn pajjiżna. Meta tkellem fuq kumpaniji tal-futur illi se għandna qudiemna rivoluzzjoni kbira li nafu li se tbiddel id-dinja li Malta taħtaf kull okkażjoni, kull opportunità li iġib dak il-negozju lejn Malta. U biex tiġi kumpanija kbira bħal din li kuljum tbieħ 1500 miljun transazzjonijiet kuljum għamlet biljun profitt is-sena l-oħra u lesta li tagħmel partnership mal-Stock Exchange. Il-Ministru Cicluna ta' jgħid li issa huwa importanti li l-Gvern ikompli jirregola dan is-settur minħabba li fi kliem u teknoloġiji ġodda iġibu magħhom metodi ġodda ta' kif isiru l-affarijiet.